Maître Alpha Madou Des Ba mi salmini on. Onon kadi mi salmitike on jarama. Caggal lebbi jeenayi gila nde ñawore wargo 28 septembre taƴa horeɓe leydi ndi ƴetti décret ngam jonnitugol ɓe lorriɓe e ngo wargo hakkeji maɓɓe. Onon o yewtidi e ɓen miɗo andi gila ɗum waɗi yewte en ko no ɓe jaɓɓori o décret o horejo leydi. Haray menen tigi menen wonɓe wallitaɗe ɓe haray men jaɓɓori noon o décision ɗo e weltare ɓay hari min ronko andude ko laawol holngol min rewata fii yo ɗum ɗo yo laato ɓay yimɓe ɓen innaɓe ɓen no bonni ɓen ɗo gon ɓe fawama yoɓugol ɗi mbuuɗi kono meɗen andi ɓen wawatano yoɓude ɗi mbuuɗi donc haray ɓe min woni wallitade ɓen inneteɓe victime ɓe haray ɓe weltori ndumuradu ɗo doole haray meɗen habbi ko honno ɗum ɗo kadi feƴƴirta. Siga ɗum ɗo meeɗa waɗude ko hikka ɗum fuɗɗi e nder ndi leydi e yiyande moɗon holko saabi ɓe horeɓe ɗo jaaɓi waɗirde ɗum ni ko laamu ngu woni e yoɓude ɗi kalisiji wona yimɓe waɗuɓe o bone. Andi ɗum ɗo ko haray ko ɗum ɗo woni goho on ɓay gila laggina hetti indépendance mum yimɓe no doolede yimɓe no warede yimɓe no bonnanede haray hikka ɗum ɗo laatike déjà ko ñawore nden ko aran nun ɗum ni fii e sugaɗi piiji ɗo waɗde haray meɗen tañƴini ɓay laamu ngu ƴetti on ɗen pehe ɗon haray ɗo wawa wallitade fiyo yimɓe ɓe hetto haqqeji mum ɗin ɓay toon hara ko ɓeyɗa men holorno fii ɗin hettugo ɗin haqqeji ɗum ɗo gon men tañƴinanoki laatoto jonno meɗen habbi ko honno ɗum ɗo kadi fof waɗirte fii yo ɗum ɗo kadi wonu tigi tigi ɓay kaydiri ndin si tawi ndi siñama ko joni ko honno ndin ɗo waɗirte e feere fi yimɓe ɓe hettu joni haqqe mum on tigi haray ko ɗon men heeɗi. Ɓe noon lorriɓe ngo wargo ɗe gandi hiɓe ɗuuɗi sifa maɓɓe kañum kadi hino ɗuuɗi woɓɓe ko doolaɓe woɓɓe ko waraɓe woɓɓe ko mutuɓe woɓɓe ko gañaɓe hande ɓe foof maɓɓe ɓe andama tigi on ko Allah tun andi wawata andude yimɓe yiɗo gañaɓe ton men ɓay woɓɓe ɓen ari ɓe wullitike e fe amen min ƴetti dossier ji maɓɓe ɗi min naɗɗi ka tribunal woɓɓe go noon arali few kono menen ɓe min enregistre ɓen ɗen wawi tun joni innude haray ko yimɓe 1jeetato kamen konti kon kono meɗen tañƴini ɗum no ɓuuri wulure ɓay woɓɓe wa suusano arde fi on tuma hari laamu ngun haray ɓe hullitata yimɓe ɓen laamu ngun wata jokkituɓe woɓɓe haray ko rewɓe doolaɓe ɓen noon kadi wawali arde ɓay heɗen andi e naamuji men ɗin si debbo doolama haray fayda yimɓe ɓen fof hayfini fi makko donc haray fo wawali arde kono menen ɓe arɓe ɓen fe amen ɓen ɗon haray meɗe wayde haray kono yimɓe 1jeetato. Caggal horeɓe leydi ndi hollude ɓe jonnitay ɓe lorriɓe hakkeji maɓɓe si woɓɓe noon arti ɓaawo caggal ɗum ɓayti kamɓe kadi hiɓe lorri haray on miijitike ko honno wano on alhaali ɗon jogorte si hawri ɗum ɗo wawi wadde. On andi ɗo gila ɗum ɗo kadi wola min yimɓe buy noddilan tawa kadi ko tigi haray eɓe gañano kastade toon joni haray tigi on meɗen hani meɗen dowa yahude men yiide e ministre hippuɗo fi justice on ka peeyi ɗo ɓay listiji ɗin no ɗuuɗi joni haray koye men daaru ko honno ɓen ɗon kadi wawate tawnirede nder ton ɓay kamɓe ɓe arano ko gonga kono haray tigi on fof no andi ɓe gañana ko stade donc ɓen noon kadi haray ka maɓɓe on mi anda si gouvernement on ƴette kono min ƴettoto min daara fiyo ɓen ɗon kadi tawi e mum par ce que décret on ko inni ko ñawore ko waɗa kon ko ɗon ɓe tippata fi jonnitugo ɗimɓe ɓen haqqe mum on kono artuɓe ɓen ɓaawo ga toujours haray meɗen wawi kadi yahude min daara si tawi gouvernement on jaɓay tawde ɓen ɗon kadi ka nder liste toon kono haray taskete ɗum noon kadi moƴƴa ɓayta taw joni hara woɓɓe go kadi aray hara wonano wonide kono meɗen tañƴini ɓe nodduɓe ɓen fof haray no tawa e ɓe bonnananoɓe. Joni noon o décret ƴettama kono ko décret on tun taw ƴettaɗe gandi haray hino woodi piiji goɗɗi watteɗi yewte en kono ɗum ɗo lelnirte kono ɗum ɗo yarata ha ɗum wawa laatade ɓe hetta ɗi kalisiji maɓɓe. ko noon woniri ɗum ɗo ko décret on ƴetta kono eɗen andi fayda leydi lagine ndin pehe buy ƴettete kono laatotako ka tigi kono joni ɗum ɗo woni aran ɗum ɗo ulitirgol dambugal ngal fi yimɓe ɓen hettu haqqeji mum ɗi donc haray ka nder décret ton no inna premier ministre on hino dowa wadde golle mum e ministre des finances no dowa wadde e ministre de la justice mo kala e banggue ka laamori ɗon joni haray ko inna ɗo joni kadi haray ko innete comme budget national ko ɗum wona ittede eɗen andi noon ɓay budget national on ko fuɗɗede hitande nden wolete fi mum kono hino waɗi ko innete kon loi de finance rectificative ɓe wawi kadi e yawde ka CNT ɓe modifiya o seeɗa ƴettanoɗo fiyo ɗin ɗon kadi watte nder ton donc haray ko noon dowa modifiede fiyo joni mbuuɗi ɗin ka ɗaɓɓete ɗon ɗi ɗaɓɓe ɗi waɗe e nder ko innete kon fonds d'indemnisation on fonds d'indemnisation ɗum haare ko structure dowa moƴƴinede yimɓe ɓen kadi noome on structure ɗon ɓen ɗon waɗa noon no mbuuɗi ɗin tenditirte si tawi ɗi heɓike ko honno wonirta période ɗon donc haray
piiji buyno heddi ko hani waɗede kono ɓay aray oto ngal hari fokkitali joni meɗen taññini oto ngal fokkiti joni ko lutti kon fof kadi ino dowa waɗede mo kala e niveau mum fi o jonnitugol yimɓeɓe haqqeji mum ɗin yo laato. Maître Alpha Amadou Dess Ba mi yetti on sanne on jarama. On jarama noon kadi.